Kala life ay niyang daglay na tumsay ko really ZTKL we shongay na tumsay ko really warm welcome sadale. Ari ishi ngazin we program hi lumlaw lagay na habogaw say chena ari mazadarang laga achi we program hi shimay da highlight sami ke opening prayer li itumwi kashik paya somibam muinaw I Christian Education Director, Somdal Baptist Church, Anasamira. Welcome address kala presentation he ZTKL we President Query Veremung Yasho Veremung RM Nasamira Chiwitili special performance akalaira ito special appearance Lashio Sampai Rungsung Wena special performance kang nasampangra Chiwitili itong short speech later itong short speech itong kyashi gbaya special cast Quid Captain Retired Samson Chacho CAO Tangkol Region and a short speech he Quiramira Chiwiti Changli special performance later ishi Lashio Sambay Rungsungwena Kala Chiwitili political awareness we matangli Yarsho AC Totsona Atam Rakwira Ishi Felicitator Secretary Working Committee UNC Yarsho AC Totsona Atam Kwira Chiwiti Changli Ishi Achiva Matai Mai Twida acting play night ne aji Jeda units kachil when acting play he lodge la shubkai ne Chena lord la atam shubau kita ara Chiwi criteria hi itumwe churches wiena itumwe churches aka wena khangna sampangra chiwi thili criteria ji hangmi gai thili acting play he adang lot chup gai we serial wise mathang da zadawra chiwi thili special performance lailura ishi lasho sampai rungsung wiena chiwi thili acting play we result hi alang the declare saugi jine Chena Chiwitili closing prayer delay. Chena Ari Atam hi opening prayer Somipam Muinaw Christian Education Director Somdal Baptist Church Ali Atam Midlay. Akvarivra Brohonali Katni Shidale. He could tap Hakamadaya Adam itumli sampanga sakta, Napanga sakta, Brohondo Wimingli, Ningashi Masot Middle Ko Rivra, Ayana Haboglaga, Ari Rashunda itumli, Itumwi Angaran, Angyeli, and the Lumishan Mida, Naton Mida, Miki Bagliga, Hapkanowe, Galaxia, Hawe, Jimaling, Sagla, Hidhata itumli, Apamili Tanrami, Lushid Kajivang, Brohonali Ning Shida Masot Middle, Itumwi Angran, Angyehi Rivra, Tabai Mekavai, Namingli Mingjaida, Sehasa the Border. He Nakakusang below. How个破呢？right to me， 个灯瓦兄弟那一同live， 我有米他米路的，在个日方阿瓦乌日拉，那米罗基督基督，蒙拉个这个为明星的 sex 呢 ，Amen。Ning shilagay query so me pa muinaw. Ari atam he welcome address color presentation atam laidale. Ishi President ZTKL we President Veremung RM le atam midle. Yasi kapaya aring Yahweh special case Queer Captain Retired Samson Chacho CEO Tangkol Region Gala Felicitator Yarsho AC Totso Secretary Working Committee UNC Matayla kaina Ari Nanili Ningasi, Kachung Pongsongai, Sir Isi CEO Lila, Katot Lak Salala.
itum chingtun kadam naw long wi hilila tada raga dom milo da gatot lak salala ina tada kharjan chang sali mathan da thup ngalang da khi kha ka ban ma leila ring phala ga na ka dom re da mayami da ka jang khat ningsie kala sar khara hi na la itum khok kha ka sawi alung lila phaikar a khamang la kar khilak ra ga ji sit ka sang leila ke kala amai thot so lila Jetikel we former president nei kala arui secretary working committee UNC nei alila arui darkar sa dakle itumui political awareness hiwi madangli ngasan ngis ka sa khawai khang hot adam thran mathan da thup miya khmi jiwang ka jangkhat ningsi phongsok tale kala sir CEO ling solaga radakle ngatingbam rungsung tibudi kilon sir PMO khur kala khawang khui rungsung kilon sir home kala lieutenant colonel mungting town commander ukhur nathum lila hikatha gajipili ra khangrum bang jangkhat ningsi da ningsi phongsok tale kala isiwe acho hi katha acting play sa khawai hili ithum nam chuk laga hili masun mukhui yang mi khawai da ithum ngasan ye ga sa damli masun mukhui yang mi khawai kabang sang ga haya kala kajiham tharan mathan thup mayami ga hai khare zada lasio sima ks CEO Maipung Production YS Makanmi Ramro writer movie director Kuira Semmi Makang movie director nathum sai koronala heta da khani thot ithumli katom khami jiwang kajangkhat ningsi dale kala atam hi sangdam khuilui ke ara isiwi program hi chatam man khwaisa se kala tada khi khamaning salala na thumbingle isi chingtun tangkhur katam nawlong wi sai deina legacy ajak sada panglan naw mingai de le khare sada isi wi special case sir na mangawak kamilo kala isi wi presentation ji kakhandeli sir thotso secretary working committee kakhandeli amai thotso chiwi thili adam bajang khawai isiwi acting play wi chachas khare sada lasio sima ks kakhandeli makan mi chiwi mthangli semmi makang muthang kamilo kala isiwi CEO li ngaso laga radakle tim chiwing chaili khresa dang thingbam rungsung tibudi kilonser mathangli khawang khui rungsung laga lieutenant colonel mungching na thumlila
isi wi chetikel wi songwi na legi si panglan sangai dele na thum dela kamilo chiwi mathangli a chiwi special appearance na dalang ran milo ning sila kai re Kening shlagare ishi zitical we President Yashov Remung Ariamli Ariatam he itum we very own ishi zingtun we very own Lashio Sempai Rungsung li atam midle Sempai Rungsung we wangak si panglakay na Check. Hello, Zingdun. Yung pala Ari nasagi jila Love Story by Taylor Swift. Music. Check. Saw you, I close my eyes, and the flashback starts. I'm standing there on a balcony in summer air. See the lights, see the party, the ball down. See you make your way to the crowd and say hello. Little did I know. Then you were on me, you were throwing pebbles, and my daddy said stay away from Juliet. And I was crying on the staircase, begging you please don't go. And I said, don't take me somewhere we can be alone. I'll be waiting.
nak sida pang family shit say la show sampai wewang. Okay, thank you. Sampai ning Schneider ari atam hi kashitui ishi special guest. We na kashitui later. Ari atam hi queer captain retired Samson Chacholi atam midle. make up the itom leke sa kwa bra leaning she rana Sintun nangka tangkul ketam now long way thom rada ke thom ka kusung general conference hi singyet unglak kana atam thalak kana rana rang khimwang me kop ta rival ning shi kalaga khanili hikatharing phaga chibli ilila rangrum khawai chintung ta nolong ne ili welcome sak khimwang la ke chung khaning shi khia si ke pai tenem khu hiwi ramunga awunga hamboping kala chairman thanda khu hanboping lang meda chintung long kadam long wi president thanda executive ping na tum psycho really hikatha damli ili rangrum sak khang songwang ningshi kala aji iling room ra dang le iling sora de le iwi sot no ping athang hangai re itume khia si ke baya khawam khui rungsung ahi isi deputy kilonsar ne ukhur isitang khuli ana home in charge ana khidikhle ne kalaga khaniali itume ngathimpam rungsung deputy kilonsar ne itume centralized Chapli department li an in charge critical ni lang med aji ukhutang li noi chun nga ya manga samla town li duty time de khle than de khle itum commander lieutenant colonel munting muiba athum na iling sora khmi ma ka chung khaning si in a truck kalma hangaim nei kha hili ta da khoni thot ping li man ta la kan ka tam no ping li hang phung gi je ram khani thum le in a hilly in a tangkul area hilly tangkul region hilly you mutunta the CEO Agasabga Bom hilly ram now being me from wiki message Shilaka here Katel Hangaye Aji itum he you sonza Crucius Waka stage literally Jingum Hangshini lang the India Ina India li lang with the Burmali Rang Sungalaka itum legisia itum thana ka chong ka kan thu hai legisia isame isa jong ra ka chong ka kan thu hai itum rai manga ajile mukko brange atum ning ra khmi mangai na aji itum o thui manga le khyas ka lagana naga ma yu hi ning dele aju in hang khai ba bo naga wi sonza itum mi sonza hili rirana Nagami you takli, trakli, Jili, Tatam Karita the Kreung Krevalaka, Shema leadership the Kurami, Angami leadership the Kurami, Jakasang leadership la, all leadership the Kuralaka, Felsa Sir get out, Adam Tandi, Nagami Unica Jahan Gubka Adam Tandi, Kalo all the twin Naga with politics provider the Kangacha Adam Tandi, Rivalu Commission Mangaina, Tankunau, Jaili, Legacy Ajitum Ojamuiva, Oja Tingley Muiva, Itum the Leshi Lakana Awakra Goho, Anna Young Pungsham Leka, Karatam Tandi, you Mushun, Yoza Hatam Tandi, Ningada, Ninga, Yakok Akoko. He itomi tangkuno itomi kharjan tangkuno itomi kharjan ka bigo foxne lang meda
1964 ceasefire ra la kha political talk chang check Indira Gandhi wa tamli thruk sidi khui ga tam than di talk ji mangam ba la kai thi hawe ji tha haw da bangla kaina Indian na khunu ra tham than di mara thuk da shimli khalaya khushu khalaila government haw da Naga National Council Assembly khuilega abakhr pajamui wali China le wa khwai ka soi China kan te khik khamle samani no adam thrani ojamui wa awo ficho wa London yamba here itumale gi sia abakhr ojamui wa thipop yang pang shokla tamli awi philosophy political philosophy apply sa laga hikatha dam than ikibali iwin sono pharak le in ara India le yak pang sab le le India hin rai re ikithang sung rakle awi political thinking kala philosophy apply sa laga tha kha iwin sono klik le le anaga pha dam than di my enemy is my friend. My enemy's enemy is my friend. Iwi yang Shia ji sot now ne. Anaji formula apply sa ko. Apply sa la China le kik kan te male la 1967 ni China ba shong ko. China ba shong da kan te le kik male mane plan ne khaba ne awi shi ka sang thu shi da. Na ga wi history hi China la ba hanga China le thom ne jon phom lo jaw ko da khaba ne khaki ka kan tem le thu ko da ka chan thu oja mai wa le pekin khui ba hai re shibai bingli province Yunnan province le hai le ka chan thu shibai ena aba khu lung le connection ma le hai khai kho khas ka chan thu along jili oja mai wa na Chinese wi ka thana ping thang khame bi ne ngata la ka athum uklong yu gai tam thang le Chinese ok thili yak ka phao American le khang ji Russian le khang ji Chinese ka thana bi ulung ji oja me wan wa yu khi kho ya aji ji relationship ji Chinese and Naga relationship aji le ma chak le ching da le kho hi na thom ji hang ji thinga yi ina hang gi ba ba oja me wa na thana kha tang khu na leadership lung le Naga wi son za hi ka tyap hang ai Jithada Jibuti ba 1975 li ron ma lak haya ekoda la ka shilong ekor na kai nga sak hawe hamsang hawe athang hang la yang kharajan sa ko da ithum thojan sang haw de shilong ekor hi mat pan ga masa ka pali shilong ekor ka khlaba ba India le hamsang khai ni oja mai wana than la ka ji kandem sa he la ka NSN form sa la ka khra kho NSN form sa la ka ngata ta khra our leadership li 1993 January tamli ogthi UNPO le ba la kha naga me shun wa phye la kha naga me shun wa ga phye tam thana ai ithom UNPO hi ba non violence me shun ai na rai me sa la khai me sing la no mai ma gam la ithom me shun ai na ithom non violence na khang ro organization ne no thom naga ye ba rai ka sam yu ni jaw ko da ma khwi mi ngata la kha lastly oja mai wa na ji yu khwi ko aba khne ji yu khwi ko yu khwi how the UNPO with membership ji 1993 January 2023 li UN membership khule ka khra kho ogo thina naga ping le tyaw lak ka ne phning sa ji da da ma thang rai 1994 khra tam than di Nation bin ogothui mangali mobilize hak hai ogothui ni naga mi mushun thai wa ga tham than ni naga India bin ga sai gam pom thu kho India leadership na nation mu thana bing le pha ba la ga to khwi ga we ha phok kho to khwi we ha phok da 19
95 li India wa Prime Minister P.V. Narasimha Rao atamli commitment mi hai laka unconditional talk condition ke khamalila Prime Minister level na kala talk hi India ngalim nin ayang le le gite mayang ro laka talk ja hop kho hop laga jingum ham phanga langda jingum ham phanga langda India na naga in India with problem is a law and order problem jiwa dilin sakra ko never history ngate demle mane never ngate de culture male ne India ne na ening rei jai dau da jingum ham phanga langda naga ne chog tho kho ceasefire khura gai thili 2002 July 11 li Amsterdam li India na jile hak lak kaina naga be ni recognition ni kho chigla jiga uniqueness of naga history and situation of the nagas chigla khida naga me yui kharajan hi nang khai khang khai nabang khai khang khai kharajan claim yu akhane kala nagaland ni shodak lai situation hi it is not a law and order problem it's a political problem jili organize jili India na officially organize hak ni khoji now in 2002 July 11 ko jiwa thishuda nga khai khang khai mi yu nga khai khang khai kharajan thishuda nga jek ra ma na kha 2015 li framework agreement hi ra ga pi kho framework agreement ra ga pi kho ju lak kan ria ra yu khui ga ye rai kho aji nanga ga chung khana yi ge shi le jang pha ma ga da la jang chau de framework agreement je cha ga ju du khui sala la appreciate me sa mane rather athum ni yi ge shi ne thum ni ta ka condemn sai aji oja mai wang en oja leadership li ju me kam ta ga khui ya step he with hajani with them framework agreement ko framework agreement hi mi ga jong ga explain sai jidi ma wa ga jang mi bin la kala jidi ga pi ga hai mi jidi chigla na ma ga thai mi bin na jong kha mi sin de sa la ga tui sa la ga mu tui ye kha I ma talk jidi sang ai kala framework agreement ga pi li sang ai framework agreement ji finalize ga sa la sang ai jidi man tai lak ga na I thum na khayi point a kha ba ba I thum na third paraj le ba ga sam bang re jang India ina naga hi miyu khani ni ka ja position hi respect sang ro ke de khya sing ro ke India we position naga na khya si ye naga position India na khya si ye thagu da jibu khikla jiga India ina naga hi sovereign state khani ni ning khan ina ogothi miyu khani ni chi ta hu da ani khani hi naga ina India hi aji jimi shon hok bukda ini khani hi kaji tha pointly sharing of sovereign power jang sovereign power kaji tha issue li ngorum lakai ini khani hi ngason no sa la ka mang pa lak la jingrin oksirum re kaji ji de bi kho jili flag sang hare framework agreement jili flag sang hare rian sang hare itumang le tong wa sang hare jang kha aji jili mutalak ne itum mi sonjai hiling a kai sida tamchi da itum li shiman wai sa le AC Army ani khi hangla framework agreement jili naga we flag la majang mane framework agreement jili real ma jang mane framework agreement jili integration ma jang mane muiwa ena Isaac we politics se ku bhaire jiwa ena naga le ne khai naga no itupina hi wa ne khi wa ne athum thi shur khle why should we carry others luggage out the khoji if integration is not possible if sovereignty is not possible why should we carry others luggage India government sovereign naga sovereignty ma mimri jar khaba integration ma mer jega khiwani thomna Manipur le khai naga no bima Arunachal pom naga no bima athumi ot phung da sai Nagaland ni pom nagai thongbi saka pai saku le okthio che gi AC Army campaign kho kha framework agreement jili ithum flex sang hare ithum rian sang hare
อีทุมังเลสันเสด็จโคที่นั่นทำให้จีไม่พงปังสงไงมันนี่เจ้าน่ะอาจีจิงกุมรังกับวิธีลีNAC leadership li ozami wa leadership li jume kap tu yu khi kho aaj india ne hi china haida hi li aaj ne betray sa da le aaj tok mangam wa le de le hi bang ne le sia khni thot bi kadam naw ping na thum na thai phung gi je point hi kho mi pi ne hi sa le na thum thai phung gi hi kho I thum ma shon hi government of india ne recognize ha kho I thum sovereignty hi government of India ni kokne sai kho I ko na ke sai hi 2015 August 3rd term sign ke sa chali prime minister chang hai home minister chang hai prime minister Modi chang hai Narendra Modi home minister Rajnath Singh chang hai jang chali army chief chang hai IP director chang hai India with top chang la sign sai hai kala prime minister othim ngali lang solak kena wauta khai agreement a khane aji india ne ji china haida mami ngai ni pitri sadle leisia tamna ping leisi khni thot ping na thumi bang khani thot bi bang kala na ga fi jo bi bang aji awa khran thana ga ozai sne thana ga ani leadership li ba shomfu sapu bai kho shomfu shemai kho adun wa ga shungti kho jwani thomna Hiba tu imukhila ningi tiam sai say you should know your history. You should never forget your history. Ojamu an hangjinge. Tokli India ne makhani gadan than abakhane hangjinge. Nagas are not lost people. We have our own right. Naga be hi shman khai mi yumni kho. Ithum khatwi ithum history le kho. Ngar da aji ozami bane ya ka chi da yimi ga hi ithom mam lai se khne thot bin mam lai se ji hi shila ka hi poi hangai khana ole aju ithom sonja mong shung khwai mong shung khwa pong jong khani thom ra da le kho ajim da la kan ithom shim kho lung le la aji tang kho lung le mata la kan aji ithom ki shom pom de hlai ne jin shom pom de hlai oja hane na oja bi solong we anin so de le ithum lung li maka pha ma sina ithum ni ngata khwai ithum le gai khwai ji sa sa le kho kha aba khro aina oja han chu lung li khi kha lung li differences nei ma kho dang oja han sin adu rasin de iba aba khna khui khai ya framework agreement ling ning ti dre aba khro leadership i click ti dre ma sa ma dre dang kala Awa khana 2024 September 7 li statement jila kan mi khai ji ijining ning de thaga kli awa khena ko ja han si long li kli difference lai gle male jani hili ine na thum na hang ngai ba khani thot bi I thum li gai khwai tang koram naw bing ni pung pa khwai I thum li ha ki thum li de shi bi shek sa la ga sa khai ga ji hi Masima ka pha ka chong ka phan le kho I thom I set up sai phung re welcome sa phung mare jana I thom ya ji tang kho wi I thom leadership li shek sa de le I thom mi na I thom tang tam hi nga tang khwe se gi hi shida na hang ngai yi shi tha tam li ilila na thom na ra la ka tom sang khi ma ning shi ye ina ji chin thon Kadam nawi ping na hang khai baba ithum ning hak lak kan sa se ithum ni matiaw he se ithum na thum khani thod wang ithum khani thod wang thui khai khna ping na ari ni dir khai khna ping na ithum sonja hi ma tha la kan nga tar te kan ya ga le kho ithum muthi rang kho ithum ji wa sung pa sa se chi kho khayang sa da hi wa jam ning la ithum dang khon naw ping ni nga kai de khai ka wai mi si Panda the clay, Horad, the Sakori shut up Silaka, itum cock the sada, itum wada, you could say he, between Hangane, Psychori, revolves from Dashumino in sharing. Ning Shlagare, Ojana Mutamirang Laka, Ojana Mutamila, Hivak, Ishi Elosi, we Shongaina, Pangan, Tio make a sangai dele.
Kala Yarsho isi thotso issue facilitator secretary working committee UNC lila kala chimang maningla issue former president sakasa Yarsho thotso lila presentation kateo ka panglan mingaitle Malaika kana issue with Tanko Naga Zindutam now along with President Axramilo. Iwi got the Dom Sada. No Tomlin Nishilakaro, Yauda Kateoka, Panglang Sanga in the Srilla. Tadlu shita ishiwi chief special guest leading shi pongshok tale itum kanui thotli yurwi aman kasa kala itumwi roots we aman kasa kala itumni yurli le shi vai he remind kasa wang ning shi lakai re Ari atam hi itumwi facilitator Yarsho isi thotso li atam midle Good evening, Zingdun. Yamelo. Yamese. Ring Pakistan Kade. Adam li Rada itum Sampang Kangrum. Sinawra Gazip Kangrum. Kongnai now Gazip Kangrum. Kala Miura Kasada Gazip Kangrum Gajihi. Ring Pai Rally Nixidam Shot Jigatale. Kyashi Kingi itumi. Achiwe. Special case. Senior leaders, sitting executive member, kala CEO in charge, Oza Samson, kala awe nasora de kale colleagues ping, ZDG president kala awe colleagues ping, senior leaders ping, Razang de kala LOC, the name gudam nalong kala Sington we, ZDG we, unit we, leaders kadonga participant kadonga li ringapa salam midale. Arihi. Amat saklak gaya important salak gaya dam lage interactive mood ena sasi je ring pha mai rakha arui adam hi yarui gdong na ithumwe miyur kala ithumwe yuwe songja hili phaptang rum phungsei kajiwangena azi jington gdam naulong na hi iwe awareness program hi singami dakhle jiwang appreciate sai Ari ili midak laito baki understanding the journey of Naga political movement, struggles and aspiration nahi. Itum Naga ko home yuri a free Nagas. Itum ancestral homeland li itum since time immemorial living in their own defined territory and political system. Itum kladdawi ngalayli kala itum kladdawi own political system. Jiena itum village republic akasada cha laga weina mapaningung kharar adam ji weina puri historic time weina itumi hidada ringrang sane itumi dry junction of India Bangladesh Burma hiwe lungli itum wingalai hi hili somda itumi hili somda klaine naga wingalai hi 1,20,000 square kilometers ne Burma lila near dan kai sanghai da lai India wili Arunachal ling here dan kai sanghai de lay, Assam ling here dan kai sanghai de lay, Nagaland li Manipur li hidada itum li hidadan kai kijam kai mi hai laga lay de klaine. Itum Naga mi yuna external colonialism encounter remai tui the Kasahi 19th century 1832 adam kalachi adam jilen de itum hi. Itum Kodomawa 1930s we adam itum history li thaiset lay. Kateuka history hi kanek masaga itumi Naga movement li kahang hi kateuka mapung phamra je ina thakla na history hi kateuka kanek sangai kala 1927 adam lila itum Manipur lila Naga Raj movement the haibo jodunang nala hi than laga chatsako awi simple philosophy jiwa all men are equal mi gdong hing rai jai
kipa ke we atung li malai bai mane the British na kala khang dei na ithum li tax ra khang sai hi mamaya mara the nganing ga wi khi khane movement ne mathang chi tha da ithum hi Christianity khra we na organize sa mai laga fight ka sa movement khoi khra ga ji hi li khra ne 1929 adamli Naga Club na Simon Naga re the Labor Corps li khawa bing hin hanung laga Simon Commission ni 1929 December 10 li mi gisang china re mai kap gji naga we political documents kala political representation ni itumli leave us alone itumli thada re the we as ancient time li khalai ka sa ji thada itumli haimi haulo gji hi athumna to determine ourselves our future gji mi gisang ne tai mai thui da jang chi thada mathang dang ra laga NNC we formation ra howe 1946 li Manipur chapter li hang se jiga 1946 li NNL Naga National League aw sisa long na than laga kala tai ho mau long na than laga hi ra hobok ma ne jang jaina 1947 li May Adam hili Naga we ithumi India we independence we Mangali Chimik Shoji declare Saranga Naga we declare Saranga hi ithum Manipur now being hila Ukru we na Tamenglong we na la Ngateng day Chandel we na sang laga Mau Maram area hili meeting bomne Kusumai village hili jang ithum Naga flag hi ithum la 14 August hili Khangada gjiwi Kharjanji jili doing sit sai kala athum la sakla ge na phaninge Manipur Naga now being la chi adam jili sakla ge na phaninge Kohimali Khangada laga asama ithum we abam hili makhanga saga ithum hili la British we I mean Manipur we Prince State hile sauga da ithum hi we azingli gzang ne da thayon ga bai lai chauga da ithum 14 August hili 1947 hili ithum da Nagaland li khanga jili isi lang so da rip sa da khanga da ji sakla ga na doing sit sai sa sai laga mahat rok bai mne hi ghat ba jili ba awili gajot gajangji sa ji we ha ji ga tha da ji tha no da khrna bing chin da ji da saklak ina sa ko kala ji da decision khoi laga isi Manipur chapter lila ji da 14 August si Mau Maramwi area li 1947 li isi wagla flag ki da khanga ko Naga national flag ki ithum India maning mana ithum Naga ne ithum independence le ji before one day ahead India's declare her independence chili ki ga sane kala ji pon the British we Manipur Raj we government ni la ngalang da ji media aina Jehovah yang ji adam jili fax sa laga telegram sa laga sa dam ne ji jaina he we thili 1951 we plebiscite he lila ina hi kharjan bing hi mana laga ningring phala gi la he lila 1951 he lila much ahead of 1951 1948 49 when ithum we NNL we leaders being Manipur we conscious political consciousness lega hai bing na than laga hi signature campaign hi ahead salak in sa gai de transportation aru hon with hada adam khlei maning mane katong awag bai maning mane je hauga da signature campaign hi idum southern side hilila salaga campaign ji salaga volunteer sada mau maram pumai wi bing hina athum kai khai hina represent sang sa ne kala ithum wi signature saga hai ji submit sangsa bu me China Naga movement kaji adam chran li athang ina kharjan hangi ji chunga isi oja kharna hang mi ai hi khamju kala hi ka phaning adam li idumai kharna bing hi li maning si se awo ai bing hi li maning si se kaji marar mane athumna adam cha lagaina khamshunga decision ji khuima man da step by step mayon ga sak lag khara wangana aji ithumna sada khle idumai movement zadagla hi unmistakable foundation laye gine itumi nationhood aka sawi kala nation aka ne da chiwi aspiration khlai chiwi rights le da itum ajing ning laga le da khlai hi
unmistakable foundation lay gi aji ishi radak lay itum singdun nawbing kala ishi tangkhun nawbing hi bukhang ba male lak la itum phaptang rum se gi baji hangkhangai ne itum really foundation ji khikla ji itum historically athang with the village republic with under any dominance li itum malay samane jang kala resistant hi external invasion li adam li itum village akhanala organized maning zalla naga as a whole zalla village akamang la range akamang la resistant movement hi laida sa bome chiwithili mathang athang with the popular movement nagaraj movement 1927 1929 li naga club li simon commission li naga club na bigasang hidada mathang rai kala 1947 we 12 February di la Permali later clay naga na oping la right decision kwe Banglong agreement jili atum muzang mane jang Banglong agreement hina Burma Union Burma in government semgaga ngalai semgaga hiwi instrumental kala foundation agreement akane hili itum naga na itumi ngasona oping itumi china urabing Permali later clay bing Banglong agreement hili atum muzang mane chi thada decision ji thada adam cha lak ina khui maman laga ra laga itum na 1947 li flag khanga ga hai kala ji validate solution gi ji we reaffirm solution gi sa da plebiscite sa ga hai 1951 li sa ga hai hi ka tha hi ka tong hi on record le ser da le go on record le ser da le go facts document establish account se re hi chi hau gi da itum unmistakable foundation hi laye itum miyur akhane itum hi free people akhane gi hi laye gi hi aji nathumli chi akshi reiterate solution ngai hi lay hau gida hi thai hau gida kala itum hi abam hi strategic sala kaya abam ne itum hi economically international economy li kala india we security li strategic sala kaya abam ne aji katong hi India itumi naga hiwi na Burma itumi northeast borders hiwi hili route sadagle economic corridors itum na mathai ga sa kachung kha lai le ko hili matakha gai kachung ga under the current kachung ga lai dagle hi strategic sala gai ne kala hili future economy future le le kala itumi security la hili le government of India we national security la hili saklak gai le jiwanga na aji itumili athumna namshan khangai hi khamataya haglak haya boina khachangko hi lehau geda adang itumi gjot gjang khurjan ji hangkhwai ma leimne jang india na policy chat khuika laga afsfa 1958 promulgate gasa hi khangadai wang maning ne naga underground bingli tekha sa khwai naga bingwi freedom movement leidak le hi crush sa khwai wang afsfa hi khuika rakho jiwi afsfa we jingli itumi shim thota mi gai mi sadat gai shibai sadat gai civilian sadat gai torture sa gai rape sa mi gai phai bang sei su mi gai shan la ma gan le jang itum na nganaw jaw ina phingong bai itum mi ngai mai thu da ajon lingam la ngai ngu ajon lingam la wi kharjan ajon rose kumram rose wi kharjan itum mamalai mane jang ningli arui la nganaw jaw da le jing de le hi da da mahang kharara itumli torture kajot kajang hi hidada mira ga haini chili withstand sa laga mathang adam li fizo adam li la 1964 li idum ceasefire agreement sa athang hangai da san ga jegram man laga idum li various agreement sign sa gai le jang agabar haidari agreement 9 point agreement la thai 1947 li 16 point agreement or memorandum 16 point memorandum dal hoye Nagaland state chili create gisane 1960 li Shillong accord kala arui chang hili ithumili framework agreement hi laidale chithada mathang hidada raga haine ithumi situations ithumi struggles hila evolve sadly adam we achuda ngajedele ngahongli ngarang saji ara negotiating table li raga haini jang negotiating table li ara ithumi chan ngejegwe ithumi struggle hi table li
ขังนูวีเรเชลก็สาวีคราดมฮิลีอาจีอิทุมมาทาลักเอ็นมังอาคุยดูเลยโคอาดังอิชิโอจานละหังมีให้เด้framework agreement hi athum khang exactly jang laga hang dak lai nei kha ar framework agreement ji khang thum document maning mane social media li google li salala na tum theise dile pa la class 10 8 9 10 bas sabing la thai bai dak lai nei confusion ma lai lak mane chili simple english in a behind lai jang officially naga issue hi political issue nei gi unique history and position of Nagas kaji mathing rik ena jangdale unique history ji khigla jiga atang la hangai re idum me either by conquest or by consent idum khipa khawi azing lim le zamne neither in India nor in Burma idum mazang mane kaji like sanghai dale sovereignty kaji hi sharing of sovereign power giji sangai de leko sovereignty giji khida idum ina translate masala la idum gudam daw these le thaga naga hil sovereign being akhane sovereign people akhane giji agreement jili mathing rik ina sangla khai daga aji idum me aspiration ji chimaning mala idum sovereign people akhasa da kharing idum la idum khala dawi aun ina kharing giji self determination giji jili ko holak de laji two entities kala peaceful coexistence between two entities new relationship kaji hidada kathal relationship jiva peaceful coexistence sharing two sovereigns shared sovereignty we he athang Manmohan Singh atwan thang chamwi maning mane hi Manmohan Singh we adamli banmada phaya kala Manmohan Singh da 2010 li propose kasane hi naga na propose sala maning mane India na propose kasane self sovereignty we model in a solution hi khira khwai sa sai gi hi chitha da aji ithumili ithumi kharnau bing kharthot bing wa kya kha chot salala manglang ham laga ashi ngi da laga alila ithumi yuwi kharnau abakhar th muiwa awi leadership li hida da rad lekho Pasali arina nongmei thuri zang dale de kala pasali arina nongmei thuri phum dak le ya kachungha ishi we yuri khrnau raimi laide laide athumna chikat ga haiji akhla de wang da wa ana phungthui laga athi dang phungthui laga wa holla ithum me papa asexu mawon sa thu here ana naga issue ji naga ngale ana phungthui laga kajing ram phungga hola maning mane ngar ana ngar ga hai chot sang gai ji awang bang sa sam de ithum me wang sa sai Athumi leadership li hida da khui mi haidle international recognition framework agreement hi India hi more than 500 princely state na form gasa subcontinent dala thaye jang hi union hi form gasa ne chili governor na political agenda til sara sumko except nagawi himangko international audience li worldwide audience li Prime Minister, Home Minister, Defense Minister, Chief of the Army Staff, India, we top leader Gadonga Sang Laga agreement aga ceremoniously international audience Mangali sign Gasagaji, he maning lakang de malay lak money. Ka aju yes India na hili hak lak enemy how with the chi backtrack gasa kala pitre gasawi otsaga magasa maning money. Ka itum Kernau bing never chaka hagda masada itumi he sakui mi hede arana iwi he sarup legla aji itum kisasi gla kajiba hi ari present adam hili I chi challenge sangai nawi iwi role kali legla aji freedom of expression itumili ultra democracy kaji hi nagawi hili aji tangkhu wili katonga social media lila matuing rock dakle khlop ngok dakle hi yangwa laga marakhaliwa ukakhanang rasunge idumi matha da manganing khuya kha idumi phap dayon ga jang hausi gija idumi siman ga bai le ha de kharnau bing nava idumi yuwe ga thana bing nava kharthot bing nava athum nang rak sa dam ji aji ithum chode gi ji ne kari malai ga sa dam sat thang khali phajat khani hanga khwai makhlai Chiwi struggle sa dagle adam lila atum yuri wang dang lang sigat laga
conscious เลยลักเอ็นะมาลุงริงลักเอ็นะนิ่งจริงหาริงดาทุมอดสลักเลยเด้ข้าอาจีทุมจดเงเซ็งเลยทุม comfort ซากไม่มีอักษรมีบิงวิมังอาลีละมีอักษรทุมออกทุยชับก็ให้ PAMA อัตตมจิลีต่างลักให้อัตตมจิลีละจีอัตตมจิลีเฮียกขมท่ากษัก political document establish ฮามิก็ให้อาจี doctorate PhD นะปุยก็ให้อัตตมฮิลีอาจีทุมwealth allegation ก็เลยมันนี่ชีขังนาวีมัสยิดก็สังวีตุยบ้านน่ะจุงไม่ได้เลยเด้อาจจะอีทุมก็ลีว่าอุสิกเลยอีทุม society ฮี perfect ตาไง society ไม่เลยมันเนี่ย long ฮี perfect ตาไง leadership มังว่ามันเนี่ยยังคืออีทุมมี principle บาจีอีทุมมี passion บาจีจิลี focus ซาเซจิลีมาชุงได้เลยจีค่ะอีทุมจีบาจิลีเงินนิ่งเส objectively อีทุมมาจุกเสอาจจะวีทอดทีลี free social media digital media ฮิลีซาดกันเลย deceptive ซาลักกะให้ก็เลยมีกระจุงกับอินเดียวีเอเจนต์ซาดุยกะให้ละมาขเลยมันนิ่งมาโคนักเล่นวักละจีบบ่ไม่มีไกก็ลาวซาลักกันนะเอ็นดีซาลักกันนะมาดูจัดตะเลยอาทุมวี background นี่ดับพับตาตะเลยอาทุมฮีมันลีอินเดียนะ home ministry นะ page ซาตะเลยก็เจน the hard facts evidence นะเลยให้เตอฮีท่าเดอีทุมกระจุงกะลี mislead ซาตะเลยเจ้าก็ได้ไอ้นักเล่นนักอ่ะอาชีพละเดวังมังเด้งทุยไกนี่อีทุมวังมุจังมันเดพนิงเดเลยก็โซเชียลมีเดียลีลาวซาลากันนำดูจัดเลยมีมาดีพังอาทรามกุจินำดูเขาเดก็ต้องจีมันนิงมันเนี่ยอาทุมเลยฮิววังเดงันนิงร็อกเซตเดเลยนี่อาจีอีทุมมีลี boss truth จัง boss truthกจิบาฮีin the mind สังสังไง2016 ลี words of the year Oxford นะมีจังคำชุง facts ปามันนิงละ emotion บ่ไอ้น่ะก็จะเจ้าวินิงก็จังก็จะเจ้าวิ interpret สักไงก็ละ persuade สักไว้ก็สาฮีน่ะอาจีฮิลิปุยเดเลยเดเลยฮีก็ละฮีน่ะเด confuse สังสักเลยก็อาจีอีทุมลีนากาวิ unshakable อีทุมลี foundation political foundation เลยเขาก็เดอะไรอีทุมลี convince สักจีสักใครเด convince มุสาบายก็ US วิ Harry Truman US president นะก็หังเด convince มุสาบายก็confuse how no if you cannot convince them confuse them ก็จี theory อะไรเลยจีอาจีอินเดียนะอีทุมลี apply ซาเดเลยโคอีทุมตั้งคนเอาบิง confuse มาซาเสอีทุมก็จังคัดอาจีอีทุมมี Yuri movement ฮีอีทุมมีครทดว่าอีทุมมีสักกี่สายเลยโคอะไรอีทุมมีดำไรเลยเดอีทุมก็นิ่งกากี่ดำไรเลยเดอาจีอีทุมมีกระทานบ้านนะเขียวน่าก็สักว่า Yuri movement ละเฮร์ฮาวกี่จีมองท่าเดตุยมุดิงรกเลยเดมีก็โมยอนไปเสด็จอดกษามีจีบขยอนหลังว่าเร่มาซาลักจีบาจีบขี้ขมยอนมาเร่ข้าซาตะกเลยบาจีบอาขยอนหลังว่าไปคืออาจีอีทุมขยอนพากบัมขยอนงไรกบัมท่าเดก็เลยอีทุมวิลีก็จีกระก็ช่วยกบันอักเลยให้ก็ชิมลีชิวกน่าอักเลยให้ก็ชิวกจีนดิสตับสาวเดอีทุมชิมก็ต้องทอดเท้าเสกจีวีอัพโรชเอ็นจัดเลยเดพอดีอักงหงลีอีทุมซาตเท้าเสกจีงหงก็ต้องทอดเท้าเลยก็ซาเซกิจีท่าเดจีวี approach นั่นจัดเลยเด้อิชิตังคนเอาบิงอาจีคันนี้ทอดละไปกระเทมบิงละไปอาจีอีทุมวิลี flood ซาเดกเลย media social media ลี content ฮีอาจีอีทุม healthy มาซาทุเรแต่ก็จังคัดอีทุมมี national movement นี้จีฮาวสิละฮีมาเลยสิเจอีทุมก็ลีวาวระอีทุม NSN มาเลยสิเจนาคา army ฮีมาเลยสิเจอีทุมก็ลีเลยซาเดอีทุมมีเงเลย secure ซาละอีทุมมีฮีมีวิมังอาลีขยะกะมีซาเดอีทุมจัดสับลักละฮี questionable ซาลักเกยังก็เลยอีทุมมี faith in the อีมังดังเริ่มรำโคอาจีอีทุมมี Yuri movement ก็ลามาให้ลักเองนะมังมือเดเลยเลยค่ะไล่ดิกละมักกะเทยดำจิลีละก็เลยทั้งคลีขณีพจัดขณีวิวังอินเด struggle ซาเดกเลยดำจิลีอินเดอีทุมมีเงเลยอีทุมมีมาชุนเลยเดงันนิงกามีเลยก็ right decision right time right decisionคุยเลยก็ step by step อีทุมวิวังมี Yuri วิวังอาทุมนะกะทีกระดิ่งบังลาห้ำเลยก็งันนิงคุยก็ให้ฮีอาจีอีทุมนะไปลักเองนะว่าพนิงไปมันโคอิชิขณีทอดบิงฮีวิวังอีทุมงันนิงก็ดำไรโคอาจีฮีมาเลยทั่วก็ movement ฮีมาเลยทั่วก็อีทุมฮี totally divided สาวเลยอีทุมนาการเอาบิงก็เลยมีวิอาซิงลีมีเราสาธุยาวเลยอินะฮี prepare ก็สาดำลีอีวินิงลี struck ใส่ท่าจะจัง Psalm 137 we by the rivers of Babylon there we sat down
Yea, we weep when we remember Zion. We hang our harps upon the willows in the midst of Teruf, for there they can carry us away captive, required us a song. And they that west us required us a mud, saying, Sing us one of the song of Zion. How shall we sing the Lord's song in a strange land? Kaji hi ili hi struck sai. Aji itumi society we katong hi mujuglaga. Israel now being na Babylon li atumi more. Isaiah we atamina zingum sha we mamangay na atumdi hangji tegi zakzakay la atumna hi manganing khru wang idol worship satu gai ji wangana atumi kajot gajang chapla la cha magata marung gajang malung kharing we la ne hi jang the itumla aji itumna decision khui baba laga itumi established position movement hi we na itum ngare thu yaw si ja masangla after generation down the line chikatha itumi khnui thot bing itumi nawngra bing ji chikatha Kashi gahaya ninga theng laji asala gajang ji ningli ji struksai jawgda aji ina kupkasang adam hili idum retrospective approach here taga sai masung gakhui kala itum khada khamagzang na I ki bakla aji adam hili na ina ki contribute sap paikla kaji hi majung sangai John F. Kennedy the Gahangda ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Nawi country na nali ki sami saprikla gaji baji manghan la ka iwe ngalay wang ina ki sami saprikla gaji hi ajing ya itum ngahan ngrokse uklungli hi ngahan ngrokse adang itum struggle ji ngahongli Kudlai sing laga AK-47 sing laga kasa struggle si ara shift sa laga table struggle sa dale negotiating table struggle sa dale adam hili nawi iwi voice si taga sai khamathinga khamshunga voice si taga sai nawi social media li mashung rik ina tweet kasa ji that is more powerful than bullets nana Facebook li nana Instagram li nana Twitter li nana itumi yuwi aspiration wang nakladawi identity wang masungrik nana tweet kasaji that's matter chi matter sai jang kala itumi alungli kharjan information he filter sa se o anaji hai ji thala gaji long we ZDK president na khi khamu yon sal nana sit kasang nana han ngai mi khana ai ZDK president ni phaisa zai ji ko o a phaisa zai ji la ai thaga ali khutau se kajiwi he we approach in that lay day itumi hi os chi thala gi ji la ali lang han ne musungla chi thai ji la thar quiz ne kajiwi approach itum taga sat lay day aji adam hili jang mi khini ngamut le ji ka kathada ani ling sing mi si do kajiwi pamaning la akavak be side khuithuing rok laga sabdak lehi ngawa leide aji itum leadership hiwa ngaje wa sonre permanent male lak mokho ka itumi issue itumi cause itumi mashun hiwa mangaje lak mokho jawgada itum hili itum nagawi historical kala political rights hiwang itum nganing se aji zingtun na lead the way kadiji hili lake Hili tanu sene ishi aji I lead the way gishi hili yurli legishi yur wang ninga hili itum tan sene hili ninga sene chikmi jil itum tanu sene let us lead gishi hi katana akui pajimang ne kasul jili la lead sau sene aji itum hili katana mang da kasul makle we dam rahe de kasul jili la isi lead sau sene sur ga thei jili isi na aji lead sala kau sene gishi hangai ko ina thanga hange ina oja phungani oja as na thumi nauming go phogwi se ha sa we na la nga chegi ji akale hai de kathana akui akwa sang sak mi lo ji mang he na mang masa bai ma ithum hi sur ga thai na akhang sang sak se ga ji we shong ai na virawi kala mi we adam we leadership ji la sur ga thai mi akha ga ji hi la se ha li jang se de ina nga san sa ken la ga khat ina la hange kha hi matter sai sur thai ga ba than de ho de Jawgada hi basic salage jada aji isi singdun yuri wang aji nganinga yuri wang social media enala jang nawi ki gishap
ki khlei we na la kachigat ngalang ena la ning ena la yang ena la laidi ka bi ena la itum kachigat hili thanu sne chu khmi pheu khmi hila itum hili la thanu sne kala itum ka shu hili la itum thanu se ka ji hi aji topic hili ngsun laga aji itum mi rana itum li hai mi ga hai itum mi ngalei kala itum mi awo ina itum li phari mi ga hai itum kala yuwe national principle hili itum nganing rum se kala hi wang itum oktui ngarum se kala chi wang itum ngara khangra hi itum athei khamthei ka ji mara sungrang ka in da itum free nation akamang saran ka in da itum nganing rum se kala chi wang itum siasa ka ina itum journey hi chat ngarum lu sit se ka ji hang ngai ne ning shila ka de Nishila Khaire, once again, Ishiwi Lekshia Yarsho AC Totso, Secretary, Working Committee, UNC, also a former president of ZTKL, Naliningashi Kajunga Pongshok Tele, Itumli Aringaya, political awareness, understanding the journey of Naga political movement, struggles and aspirations, we Maramni, Kajunga Damchtere, Itum Ari Kazibkai, Kanui Tot Pingwangwa, Tamka Kuya, Gala inspiring, Atam Salak, Haire the Hangai. Aray yari itum na hon sanlak ina hon radakle. Atam ralak hire ko ishiwi hi ari next item hi acting play quickara. Jena atang itum na program maha pokrang laga acting play we serial number hi units katong hali alot sa hire. Jena itum na hi acting play hi maha pokrang ka units katong hali remind sa ngayon na natumui serial number G ready sa laga alert sa laga na pam sa ngayon laga atam chala kay na stage li maron da kang sa ngayon chen na issue hi masadarang ka acting play criteria we wang issue judges we na atam quick vai hi atam midle Good evening once again. Issue with acting play with criteria he kutum set side lay. Kharesa da ishina yengi jihi presentation ya presentation hili special salai naru stage perform kasa stage performance hili yang reji kada stage li no we confidence kya khalai kala crowd li kada pool sa no we performance jena kichi hili yang ra laka hi we points in 30. Laka secondly na acting acting hili no we kya natural sakle ya how natural you are acting plus no we mood na expression hili engage ne no we acting ka sa jana also jana no we expression kya ka sing sang rock the like no we acting di kya natural sakle yani hili na point c 40 yani ka thum sa da ishne engage hi costume kala la ari la we choice ishi communicate masa thujne ishi nak jang preference for la hi thada ishi tangkhul ka tom se da tangkhul la li sang sa ngai ne ishi just ping na ka hi we communication hi malai thu da hi ba hi liver points pa chi la we le ma yang lu mre ka thada now da la thada ishi ne hi ta competition da le ka ishi ithumui tangkhul we he katom sa da la tha la tang khu wen na sang ngai ka chu wi li ba chi pa chi li ma yang lim re ka costume na la chu wi li kya ka sing sang rock la ka chi li yang gi number 3 ba here no we costume na ka la chu wi song choice chi kya ka relate sad le ka chi ba jam chu wi moods jena jan chi pa chi li na 30 points ne and he total he is 100 ne then points ka thum hili yang gi da le da khle ne and participants katong alila all the best hangai le na thumi best team milo da hangai le ning share Nishila Khaire ishi we judge la acting play we criteria hi shengla kai na hang mi khai wang Nishila Khaire kala arwa itum hi chata vai sau se jena unit katong khan criteria hang mi khai ji mam lai la na thumi best performance ji milo jena
Kresa the serial number 1 ni atam idle. Serial number 1. Ari adam hi serial number 1 ni atam idle. Yari sai gorina serial number 1 wibang panglangay na vow message yo.
thay mana Iwi tishurana ina haniga won yur ting ting lung ni na li ka pang hai ra he na shepra jika I vong kama hai na ning shepra la o tui yu shep lung ni he ina shaprana na pang li pong ga shop na nga ning shapra da kui ni Next Lakai Ray, she was serial number 1 Lee. Once again, at tumwang pang panglaki nagpay mi sa Yari. Okay. Now, atom hi masyayfay serial number 1 nagkupay ka 2 pa siya nangaray mi sa sayo stage wazing hili. Jane Ari, I give this time to serial number 2. lấy sao cha han hang mi ka kaya ka awan bina inili na lay ini mi rin wi lấy sao ka ra awan bing hina shahai pa shina thari fulu lấy sao cha han hang mi ka lấy sao cha han hang mi ka kaya ka awan bina inili na lay ini mi rin wi lấy sao ka ra awan bing hina shahai pa shina thari fulu lấy sao cha han hang mi ka han út sắc nơ mai shi ma tai mai li ni ni na na li na shun na ya ma thai na li thai khui ka na na kon ma sha ka ning chin ri ma na san ji ka hai na I wi ni ri hen ka mai ra na ma ma sui ri ma ra na ning ka hai na I mi ri na wi va
Ning shlagay re serial number 2. Ara serial number 3 liya tamid le. Next serial number 4 matang da ready sami maman lo backstage li. Amaran, bunga dimini chingi gai. Tairaju, ane ili pitri saga. Aju in tuila galle palali. Broken, farewell shawi. Hi. Hi jin, le pala. Lungwa dawai de amai ba. Malungwa thau di ji, malungwa ba ka. Nene ili da pitri sabai la. Kada gai da. As. Ila thakla kai na ranga ye. Kai sabai ni chaba na ayam shok sakla to the Aro hila, ngatum sada ka shok laga ngatum da khrade. Love for alung liba, yang in hang. Simkui complain, no accept, no allow. Aju in tuilaga inikni. Farewell, bye bye, see you no more. Na iwi ka hana. Na jaga ila otringa. Ningyang mong layari. Okay, next, serial number 4. Serial number 4, letter midlay.
Morning, sir. Morning, morning. I want Niliar. Morning, sir. Morning, morning. I want Niliar to Nishava Nagakurji Kibanga. Hungry high, Mok the lack on the vessel. I'm providing evening day. Hungry no, Kimura Mugam, Jack Kirby Howler. Inimally, she buy bread as a crab lady. Chita the hungry still. Ka Malaysia by Marajaga, tuition the dance of the back. The lady she ain't a tuition when they hung a vessel. Yo, tuition jelly lady, let's not handing that. Chị em thêm này, nên là ra là nên thấy được đấy. English grammarly part of this không biết sao được khai. Kani, Khi mà mày đó. yeah, active and passive là. Mong không được. Voice cái gì mình là. Thà khờ, I love you cái gì bị chim voice bị ổn. I love you, Jika. You love me, Jiradla. Mong này rằng. English grammar của tên này. Geography pa tầm giao được cho. Phải. Chui vang Japan đi. Birth control hi bảo lắc cái rồi. The Sanaya ishi class li lai tầm giao man là cả. Ili yang ra the. Mà thung được thằng này chỉ vang đó. Mong được ngang ngang thế nào? Ki gì đó? Birth control, birth control. Birth control Jika. Now chúng ta phải cái vai gì đấy đấy. Mong nuôi cái sản phẩm. Geography là tên này. Hai maths pa có giao được cho. 5 into 2. Cái phải thắc. 5. 10 này. 10. ABC mataylaga shapshi tui matui khangaru ABC kam kichi thema ma lekashi kam kichi thema ABC mataylaga ABC kam kichi thema ma 5 into 2 mataylaga matrikaraji Mikro kaila yanga Pachansna hana Nali shi 되게 내 인생 한자가 Ka 1, 2, 3 1, 2, 3 mataylaga ayamat tehayraha She, what you say, Layla?
Thank you so much, serial number 4. Ariatami, serial number 5, Liatamidle. Ngladon, hiya ka kamasay lamhang hili, namang kisagazat kala. Amay hampa, lamhang hili kamahay, mishan karam yar ngalazatalay. Atumuishan bay chunbay, kasaka vangshan gazati, mring gapaka. Nawimik na ngayamda, ngashan gazatji, taimi maraw chika. Tahawlo, iniwi kamakanga, shimpung aka semkatsasa. Janhan wa malikishika. Ngladon. Hey, hampa na ngladon di. Higata kharjan kasahi. Mga yimana. Kharay na kharay wishong fulay. Khara na khara wishong fulay. Kayik na icho. Hanpa, kala ngladon. Aming hiya akhalat laylake. Aming hina atzak kala thotchan chithay. Achu ina kahawda khalay. Ning changda khalay chiba. Ning kathar aina. Asa kala ning akha khangsa hina. Okthod hili. Ning kahagfu kipa kamalay chika. Mariolo. Kamushung tuina. Ila shitsanga ngaladon nali. Na kharay masalulo. Khurang saulo. Kharay kasaka horayda. Khar jan salu. Jithaka. Ning kathar mi akhanada tekwira. Ngaladon. Bamjangse. Nawi khai shangli ngayai laga hunna khapi wa hoge ili chot lak haire
never be for Pirate John. If it's a good guy, mong chong ga zang chong khale I ga sang ka pi wa ga haila yeah. Iwi pay. Amay hampa na makalizalito. Ngalaton ya iwing laton never kalizat lito Amay hampa. ya kha ka ka kamasailam hang hili namang kisa ga zat khala Amay hampa. Hiya ka kamasailam hang hili. Imang mazataimra. Imang manatami haelu. ngalaton Amay hampa. Thank you so much, serial number 5. Ari serial number 6 li atamid le. Fazeda on tok na su fazeda fazeda on tok na su fazeda kong kan kuling fazabe mino kuling sumapi kere atum fazedo kere sanna fazedo kuting na ngao na ray Namgi kufa sa sikarito Pazbilay rang na hakse Aiki mukta ujige Thamoy mamal kayano Hendok na bupi thoke Pazbilay rang na hakse Ujigi, tamoy mamal kayano, hendok na bupi thoke. Sana na buku pura, nangi hakchang kumbado, lupa na buyo mura, nangi nimba thungna ba. Oi
mamau oi bada chop loi da bi sak hen bi tv chan khon bi fajabi panthogi mamau oi bada chop loi da bi ai gi hachang tanga ti gi du dong se chong li ba mi hu ku ding nang gi kare na 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 gai di crazy boy ni ai di crazy boy gai di crazy lai sabi karo ai gai di crazy boy ni ai di crazy boy gai di crazy lai sabi karo ai lira lira pajava su ai kakani quira quira no talk su ai tani nuksi ma pachumba su ai kakani nuksi mai to pamjava su ai tani fajavi laktani nang tani lai bok fobo machana ini thamoi mai kum ham dok to duna nang mula ko mai ram ding ani lai ba fani se ai shu amani kai da bolo lugi khurang na ngai di ai khon jil thok na hai jau nung shi hana hai jau na mai do solo I kai ba tha do lo asuk fazan hai ra gaya radiya thamai dana anta yamna kan kredi to edana asuk fazan hai ra gaya radiya thamai dana anta yamna kan kredi to edana fajr sarga hai bi walaka sen na ya chere sen thamai se lovero sen na ya chere sen thamai se lovero nanna ba amat kai losi langi su ai gi su nandi ai na lai na si ai ning le ai te gi ai ning le ya chere namon ya chere oi ning le ai te gi oi ning le ya chere ahim am chere Mara头地莫走，唱首歌歌儿把你留，歌中有我对你的真情，歌中有你的温柔。哥我不走，妹妹陪你到白头，陪你直到星星不眨眼，陪你直到月亮多闪光。你莫走，我不走，渡过这，拉过沟，你莫走，我不走，前座位。地港口。Issue with serial number 6 ning chila khai re mom thak le arui thai yang thana sen le arui ba atam hi issue with serial number 7 ni mil le
lấy sao gian hang mi cơ Kaya ka awan bina iniliyan na lay ini mirin wi lấy sao kharar jan Awan bing hina Shahai pai shina thari fulu lấy sao gian hang mi cơ Kaya ka awan bina iniliyan na lay Riri pan kasa masilum hini awun ting na mathan la sai Kaya ka mata Wanda ka liyawan Wanda winganang Deo ka li shili hen khơ mây mơ lây ôm thủy lì na li khi nơ san san si nơ uy khơ mơ tha Hen nada masuminu ibai shia thari fulu lấy sao gian hang mi cơ Kaya ka awan bina iniliyan na lay ini mirin wi lấy sao kharar jan Awan bing hina Shahai pai shina thari fulu lấy sao gian hang mi cơ Kaya ka awan bina iniliyan na lay nơ huy đi cơ hai nơ tròn hàn út sắc nơ lấy chi mà tai mây ly ni ni nơ nơ li Nơ shun nơ yamate Nơ li thay quy ka nai Nơ kon ma sha ka Ning chin ri ma nơ san chỉ cơ hai nơ i wi mi ri ni hen cơ mây ra la la mà ngơ truy lui mà ra ngơ ning cơ hai nơ i mi ri nơ wi vang thari fulu lấy sao chan hang mi cơ Kaya ka awan bina iniliyan na lay ini mirin wi lấy sao kharar jan Awan bing hina Shahai pai shina thari fulu lấy sao chan hang mi cơ Kaya ka awan bina iniliyan na lay hey 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 la 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 hey 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 la 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 Yari, Jina issue with serial number 7 ko matala in Samiri. Now, I would like to call serial number 8 on the stage.
ya que no uno. Rama. Umul iya hilipam kurai. Nak porji. Nak meje. 开了咱那个人就当苗了。开了啥人在这聊了？给上个。耶。那这条是碰上了。那是个刚才的。Jangan lawan. Hey, jangan go. Hey, di. Hey. Alamak ka, kakay lo. Pang naman, Marina kaglabhan. Ungsa. Siguro man ang mulade. Tungay ka na umuno. Kana. Iya, pambura. Nova kutili siya yung ako yung direct din. Ningraka, pambura da chimanga. Tayong siga beli lang may da pamagulu iya umura. Iya hilipang para say meri na nagwini hawa. Parok na saluy shito jiwi saman say numangura. Kipana parok na sa masala pa na iya para ka. Na parok na kasaji inatay. Leisina ko, kipashi unit clay. Jo, ning sinar ko serial number 8 li araba kuprar le. Yari big bang la na balo ari hi ko bai la na mawa ku na ningai mar ka jin ya ba. Jo, araba atam hi serial number 9 mi le.
iya isi jingdun yaron ngala hi aga yangai phungla mam thaglai mathana ye yaron ngala azak la yangai na mathana nyong na ye aji isi jingdun yar sho la sho bimang pang lagai nak si apang ke phengru mo se cho cha ara isi we serial number 10 di atam mi dalai That was serial number 10. Yari sa na serial number katong ka units participate sa kay katong ka wibang panglaga na apang gagapin ng soda vow mise. Ning shlagay re ara kibashi na yuirikle kibashi na yuimrao kibashi na serial number kya ka
Jiba shi na yuirano. Result jiba judges pingu bangni misangau ke. Ari atam he special performance. Lashio Sempai Rungsung li atam midlay. Give it up for Lashio Sempai Rungsung. Hello, check. Idum saikor ari atam hia ka huye salala. Na tum saikor na kasik kasa kasaikor khang laga ga kubain dangda ngurum kami wang ning shinaye. Idum hi ari result hi la ari ngalang da shong langara. Chena idum result la hon khui lak se ga kubain dangda idum ngathan rip se ka ji hi la dui shida polishit le. Saikor lining shlagay. Zingtun. Piva sir gamay day. You're on a phone with your girlfriend. She's upset. She's gone off about something that you said. She doesn't get your humor like I do. I'm in the room. It's a typical Tuesday night. I'm listening to kind of music she doesn't like, and she'll never know your story like I do. She wears short skirts, I wear t-shirts. She's a cheer captain and I'm on a bleacher, screaming about a day when you wake up and find and what you're looking for has been here the whole time. If you can see that I'm the one who understands you, been here all along, so why can't you see you belong with me? You belong with me. Walking the streets with you and your worn out sheets. I can't think and this is how it ought to be. Laughing on a park bench, thinking to myself, hey, isn't this easy? And you've got a smile that will light up this whole town. I haven't seen it in a while since she brought you down. You say you're fine, I know you're better than that. Hey, what you doing with a girl like that? She wear high heels, I wear sneakers. She's a cheer captain and I'm on a bleacher, screaming about a day when you wake up and find and what you're looking for has been here the whole time. If you can see that I'm the one who understands you, been here all along, so why can't you see you belong with me? Standing by and waiting at your back door all this time. How could you not know, baby? You belong with me. You belong with me. Make some noise! Oh, I remember you driving to my house in the middle of the night. I'm the one who makes you laugh when you know you're about to cry. I know your favorite songs and you tell me about your dreams. Think I know where you belong. Think I know it wasn't me. Can't you see that I'm the one who understands you? Been here all along, so why can't you see you belong with me? Standing by and waiting at your back door all the time. How could you not know, baby? You belong with me. You belong with me.
slasa기 ji lira da le aba pingli dedicate sasa da this song is like my father. On post-its, and when my hair starts turning gray, they sound like a fine wine battered with age. I guess I learned it from my parents. The true love starts with friendship, a kiss on the forehead, a date night, fake an apology after a fight. I need a man who's patient and kind, gets out of the car and holds the door. I wanna slow dance in living room like we're 18 at senior prom and grow old with someone who makes me feel young. I need a man who loves me like my father loves my mom. In the summers, I wanna make fun of each other. I wanna rock out a Billy Joel and flip our kids off when they call us low. He'll accidentally burn our dinner and let me be the Scrabble winner. And when my body changes shape, they say, oh my gosh, you look hot today. I need a man who's patient and kind, gets out of the car and holds the door. I wanna slow dance in living room like we're 18 and senior prom and grow old with someone who makes me feel young. I need a man who loves me like my father loves. And if we live up to my father, maybe he could teach our daughter what it takes to love a queen. She should know she's royalty. I need a man who's patient and kind, gets out of the car and holds the door. I wanna slow dance in living room like we're 18 at senior prom and grow old with someone who makes me feel young. I need a man who loves me like my father loves my mom. I need a man who loves me like my father loves my mom. Thank you. Ning shlagai re lashio sampai rungsungli ari atam hi result declaration we atam itumui churches le atam mitle yari tuk tuk muji progai klai Yaribing, when Sanhai, go at them as so say, she just issue tumna, that issue, town in issue, passing young me, Hine. Jane in a third in Hampoge. Thirdly, serial number 7. Ashina some Kapanga 248 junk points, 300 wing jaili, 248 some punks in it. Jane second position Lee, serial number 2. Ashina Samgapangna 251. Jane first position Lee Kibashi Damrokle. Mushungi Jitali. First position is serial number 4. Ashina Samgapangna 256 out of 300. Joe Nishinai Rejo.
Hello. First, serial number 4, Ringui, Mangang Singh, Ahum, and John Reynau, Ngagang. Pangalan na bang kapemise? Second, Talui, Chirin Lunglang, and Ngalani Mungray. Third, Tainem, Shingam Lunghar, and Rashiwan LH. Congratulations, Natum Saiko really. Ari atam here, presentation wibang itumui church. Prize distribution wibang issuey churches. Semi makangli atam semi makang na Hanover Sami Kawai stage li akshita kamilo. Okay, third Tainem Shingam Lungharai na Rashiwan LH na stage li kamirno ani da kang shida yari psycho rena abang kagape mga sami hayase kala yari li kapo aga sadale yari itum psycho ara kup atam raw da itum ngatan rip say giji hipod lai Tainem third prize Tainem Shingam Lunghar and Rashiwan LH. Next, Little Louis. Ready, Sami Salo? Pangalan na bang pemise? Second, Talui, Chirin Lunglang, Ngalani Mungray. Talui mang namning lagatong na bang kapemise. First, Ringoy, Mangang Singh Ahom and Chan Reynau NK. Thank you. Kadong kalisay ko relining share. Ari atam hi kup kasangwi closing prayer hi ungnaw chan vashi kuiru ungnaw chan vashi itum local we karanaw na samira ari atam hi kuiru ungnaw chan vashi li atam mi dale kukupui se hasa kawai. Naga siyasa sa ka kapangwi.
Look commercial legacy na painting gaya. Itum psycho wing sa kwa rekamdai proba bra. Arin ya pa kamatayang ya damisran. Proho long no bing hina. Sem gahai program psycho ru. Itum kipa liga pasamang lali. Hab ko kono kula kasi me lelak la. Ngaya hiaga kamatha jingyat la nana mi da. Proho Singli aina itum psycho ruli taiga kui saga kui nganaga kui sambang hang saga bore nalining sida mosot nili proho bore nawi ming tek mute meruno arila proho sawagi da clay program psycho ruhi makubrang la khaina tangda overe nana nusomi thami da proho razung la clay delegate being psycho ruli la Proho poknom lay lakla sagi si psycho ru program psycho ru prohonana singri varena kum sang sak milo jiwanglan prohona balo horsangli galang yawi program hi nana singri ena hobokda kum sang sak jiwang prohona lining si hari ara itumli abam he ena gaji jawi ka simgali Jihong milo tanung milo da psycho ru hi Proho we ming sing the sang sane Jishu ming sing the kritem te saruno. Amen. Ning share ojali. Ngatorma we match she make nganang room luisi say. Day 2 we match men's football. Day 2 we match men's football he career match sada. Bung 6:40 a.m. Bung 6:40 a.m. Gadang shida Pali versus Sirarukong ng Reura. Pali versus Sirarukong 6:40 a.m. ling Reura. Gakane match li Dalui versus Ringui Ramhon. Dalui versus Ringui Ramhon 8:30 a.m. ling Reugi Gachine. Pali versus Sirarukong the first match ng Reulaga. Gakup ng shida Dalui versus Ringui Ramhon na lineup salaga haupo kaura. Dalui versus Ringui Ramhon we second match gup kaleo da third match Ringui versus Somtel. Ringui versus Somtel ng Reura kala juwi matang jamli. Ringui versus Somtel hi kakup ngshida Dashar versus Tora Ato. Dashar versus Tora Ato hinang Reulira kala kapangali. Dashar versus Tora Ato gup kaleo da Sekor versus Sirarukong. Sekor versus Sirarukong ng Reura. Sekor versus Sirarukong we match kakup ngshida. Sixth match li Ngaingu versus Ringui Ramhon. Ngaingu versus Ringui Ramhon na kanawa match sada Reul Lishitra. Chinang soda men's volleyball. Men's volleyball hina akama first match li Pung Tara AM 10 AM li Sekor versus Ringui Ramhon. Sekor versus Ringui Ramhon ng Reura. Second match li Dainem versus Pali. Men's volleyball second match Dainem versus Pali ng Reura. Kala third match li Lamlang versus Tora Ato. Third match li Lamlang versus Tora Ato ng Reura. Women's volleyball akamahi first match pung 7 a.m. 7 a.m. sharp ling Reugi gajine Reugi gaji team bing na firstly Pali versus Dalui. Pali versus Dalui. Women's volleyball first match at 7 a.m. Pali versus Dalui. Second match hina Lamlang versus Sekor. Second match hina Lamlang versus Sekor ng Reura. Kalachika kup ngshida third match. Women's volleyball with third match Ringui Ramhon versus Ringui. Ringui Ramhon versus Ringui ng Reura. Ringui Ramhon versus Ringui kupkahay witili kanawa match. Women's volleyball with fourth match Somtel versus Ngaingu. Somtel versus Ngaingu ng Reura. Women's soccer hi achi mang reo mane akamana women's soccer hi ngareo kri sagi gijine Zingdun tangku kadamna long 33rd general conference we women's soccer hi akama first match sadang reora first match li Ringui Ramhon versus Dashar hina pung 7 a.m.
Pungshini Ling Reura Ringui Ramhon versus Dashar. Second match li Sirarukong versus Tainem. Sirarukong versus Tainem. Kala third match li Talui versus Pali. Third match li Talui versus Pali. Kala Kanawal Sada. Fourth match li Ngaingu versus Ringui. Ngaingu versus Ringui. Hinang Reura. Atam Chada Matamaida Kala Danab Aina Singka Kavai. Achiwit hada discipline lilagay na atam chalagay na kupsang haupok da kupsang lui kavai team manager pingli paniung sagdale players release ki players ay nang soda atam chada field li report samilo gajihi paniung lui shit ng sagdale. Chinang soda gajihi